unlock ko. Achievement unlock sa akong 8 years old na Suzuki Desire 1.2. Tara, back on the road na. Achievement niya. Wow. Ang gasolina unsa man? Ang gasolina nga nagasto worth 3,000. Nagtuyok nami from Cagayan de Oro to Buda to Davao. Then Davao, Panabo, Tagum, Butuan, Ingo og Claveria to CDO. Grabe nga tuyok. Salamat sa ga-sponsor sa gasolina, bisan tod og gamay pa mi og subscriber. Di mo gid ming sponsoran, pero dili na mi magsapasalit ni. Salamat. Balik ko. Dalan-dalan.
City dito ra sa Pikas. Ah, na di ba? Ay dili. Sa lagi ko ano. Sus, mura bitaw ang mountain kay kapag doon. Na syempre kay gapa forward man ta. Ya langit din kay gapa atras. Right. Abot na maging oo guys. Ano guys? Ito may pista. May pista.
So guys, nanami sa Hingog City. Padulog mi Claveria kay uli na mi Cagayan de Oro City. I think mora to among road trip from Davao to Panabo to Tagum to Agusan to Butuan and to Misamis Oriental. If ganahan mo yung ni klase nga video, please like and subscribe to our channel. Peace. Bye bye. Bye. See you in the next video.